lau mali ho eki mo le le tonga ko to pe fia ki taritali le ki mo tolu ki mo unia ngongo mo le dio tonga luang ki mo wa ka ma fo ke televisone tonga ki he hoani wakai kui ki ngahi ulu ia ngongo tali ai kole ai fa funga kai ko Tongatapu fitu ke fa mau angalahi ke fa ta tali no hiri faki a no tau tea mea ki se ai fale alia no pele fa fanua ko tumo ke ai fale alia he tai mini o kut eki ka kato e ngai nau ke hokwato e ngawe ai fale mo tunga whakalao ke maha tuungai e nau ngawe he hokwato. Pea tai mani e whanau wako e toko tolua whewa miau whahiwa i tongani i hono totongi e he panke koia mamani e nau totongi ako. O kuta epe mga hengo ke he anaiange ka koe wakairiwa eniki he whai ki. Malo e rei, malo e lava mai ki o tau whare koloa PDH. Na e tali he pongponge a honi he whamau angalahi a he tohi kore e whawhunga kakaikoia o Tongatapu fitu se ne Singstar Saulala ke whatatali a hono hiri whaki a hono tau teaka o alewa kua mahino a hawhanga tuku e ne tangi ke whamau angatangi. Na e whapapau ia e ola o tutu uniko ni ke he ngongo koia a le Tonga Televisone Tonga e he whawhunga lao pea Saulala ko Clive Edwards. Na e whamahino e Edwards ke he ngongo koia a le Tonga Televisone Tonga ko e mga tuunga na e whahua tu aki e kole, aia koe uhi koe tō tonu koia ai whailoa ki te whai anu wakai i whalelei e tūtuuni e whamau angalahi e whamau angatangi. Koe tāri koe ni ai kore koia Saulala, ke whatatari hiri whaki anu tautia mi he whamau angalahi ke toki au whangatukupe, mi e mahino koia ai ola o i tūtuuni e whamau angatangi. Koe whamau i he tūtuuni koe ni koe tu i whamau lahi mai Kolowitsen, aia koe pena e whamau lahi i he hopo koe ni. Ko Edwards Foki o kune toi whawhunga i pē ai whawhunga kakai koe Tongatapu hongo fuluto ke tāpo hiwa teo ne toa, aia ko oswhahu watu mo e ne tohi kore ka aku te eki mahino hataimi ke he tūtu uni koe ni. Nora tonga ni ne whaha e whawhunga lao ai whawhunga kakai koe Tongatapu no si whantu ta whaiva ki a ngongo he le teo tonga, ne o si whahu watu mo e tohi kore e ne whakailoa aia ko Tusite, aia ko amana kei ke mahino ai tūtu uni ki he kore koe ni i he ahapule lulu o e wiki ni. I he taim te tau pēka toko wa eni ko mahino ko tali na kore koia ki he whatatari a hiri whaki koia hana tau tea, i he kau whawhunga whare alea ne whakatai au ngā i e he whamau o ngā lahi, hiri hono whiri, ki nau tonu i he whiri whare alea ka no pēmata o ko si, aia ne uluaki tali ai kore koia whawhunga whare alea o Tongatapu Tongatapu toma moiaki, pēka koe ua aki eni koe whawhunga kakai koia o Tongatapu fitu sione Singstar Saulala. I he tōngau ki ai whale alea i hiro tōngani o ku te eki ke kakato e ngahi nau ke hoko atu e ngawe ai whale, mo e tūnga whalao ke mā tuunga ai hoko atu ai whale alea. Ko hiri eni hono whaha e sea koe ai whale alea no pele whawhanua, ro tōnga ai whakataha me kau whaiongongo he whiawhia nea whi. Nā ne mea o ku mātunga pēha no toloi whanongonongo e whale, ke hui ke iei hawhainga mālie ke nau mea tonu ai ke tūtu uni e tū i whamaulahi ne whai i he awhalai te kōsi, ke minista paanga ka koe whawhunga kakai o Tongatapu Tongatapu tō Mamuiaki. Mga tuunga koe ki he toloi whare, tau me he kamata e toloi, koe patseti. Ko hi koe asnita ngā ue whare, o ku kiki toi aha lao ka koe lao pe patseti ku muamua. Ai koe toloi koe nai whahoko he me he au tahao no koe ni o me, nai mātunga i kai mau patseti. Pea mau mai patseti, o toi o pēnei whanongonongo lewa i mau mai patseti ke whātahi whare i he monite, ai koe ahonia. Kanai mātu unga toi toloi mai, koe uhi koe tutu uni whamau anga i he whalaite, ai nā mau mau pē ai mea ngutu ai tui whamau lahi i he whalaite, ka ku hamahino mai ai koe tā tutu uni e tok whakakato ia i he konki mo ai wikeni. Ai ku maulo tonga tari he tai mini ke mahino mai ono tofa mai ai tohi tal tutuni ko ia me tui whamaulahi pa mato unga ai hoko atu ngāi whare. Koe isiu koe niuk whekau akia pa moe estimeti ai pureanga. Ai ko iok ni hanga tataki ngā ue ai whare. Ine tuka tai mini mahau mo o si whanongo pe koe kore stei koe ni e mista pāanga ai koe iok whawhonga ki Tongatapu wha. Koe ia nai tari he ahau whalaite.
Peo kia ngai makatu unga ia o mau inga ke mau whatonga i he hoko atu ngā we ko uhi ko stay ko ia nai whakia o makatu unga lahi i ne whahu mai patseti ki he wharearea. Ai ko uhi ngau mau tari e ke mahino ai tūtuni wha mau anga whekau aki mo mau hoko atu he ko stay na ne hanga e ia o ta ofke o te hoko atu e unseat nei me whakahoko ke ek minister ko ia. Ai mātuunga pe toloi ia i he mau ngāu e ke patseti ko uhi ko ek minister o ne whahu mai patseti ko ia o whaitutun gai wha mau anga. O ki kai to iaha mau lawe mau tau ki he toenga o ka whafonga o tari e nau ngahi stay ki he wha mau anga. O mātuunga a tātāpe ai toloi uruaki, toloi tu oua mai ko ene wharearea i he ngāue ke whakakato ai patseti. O tokanga mau tau ki he ngāue pure anga ai a koe lao koe ni he Public Finance Management Act o ne tuhu i pau mai tō atake ne teu i whahu ke kapneti estimate pure anga pa mo whahu a estimate ko ia ki he wharearea. Rodongani ne toi whamaalala ai kalake pule mo whale i whakalau ai whalealia Gloria Poleo ki e whaoe nā tūla i ka venga ko i niuk matu ungai e toi toloi tu oua ai whalealia. Kono mōni whok teke ki aha mea peheni e hoko ki mua i he historia ko ni wharearea. Ai koe rakawe i ngā whok nei wheka ake mo unseat. Ai koe taingona e whakahala ia i ai koe ai ha whakafofonga i whamau anga. Koe whaitutuni e whamau anga whatatau ki he lao i ola koe hopo. Ai koe whaistepulu aki ia. Koe whaitutuni e whamau anga ia ke whakatai au ngā ai whiri ai whafofonga ko ia. Sai, o hoko mai rewai ke he mawhai koe whare. Ai au koe ke whaitutuni me whamau anga ki he whare ke unseat e whafofonga. Koe lao pe au ne pehe mai. Ko ne taimi ko ia e hala ia whafofonga i whamau anga. Koe whatongia e whare ke ne hanga whakahifo. Ai koe whai whatongia ke he kehe pia e ua, mo sino mawhai ke he kehe ua. Ka koe taimi ko whakahoko ai koe tutun whamau anga, o mau to o mai rewa ia koe whai makatu unga ia ke whakahoko ai whatongia koe whare ki he unseat. Ai koe whaunga e koe whapapau ia he lao o kei maa wahe pe ngahi mawhai. Sai koe mea whika ware mana e hoko koe tutun kon ki he stay. Ai koe stay fo koe ni koe whawhatai mene i he mau iloi. O tari ai ha stay i ha election petition. Ai koe taingona whakahoka stay o koe tutun me whamau anga ki he wharearea ke oa e. Koe tutun i koe whamau anga ia ke whakatatari hono whakahoko implement ai judgment koe na issue e nau tonu. Sai, i he taingona tutun pehe ai mahino rewa ia he koe ke mau whakahoko e mau toru e unseat. He koe ngau o mai whai tutun whamau anga ia, oa te mo unseat. Ai koe ka kuiai e ngahi mea nei o hake he whamau i he ne ruling ko ia. O whie mau e ke mau wakai e mau tōruia i he hoko atu koe ne mau whai whatongia, i he whakahoko whatongia koe e whare. Ke whapapau i o mau mui to tonu he koe ngahe hangena o lawe anai, koe mea who e niu hoko. Ai o mau whakatatari hange koe mea koe ke HCA. Na e kohi koe tu unga whakawawe koe o tutu uni mo whie mau ke whakahoko ki mua he whakataha koe na e ke whakahoko he ahoni. Na e hangarewa he whamau tuku mai pe i he lea. Aina ke written judgment ia. Pena ne mea peo pehe tene tok tuku mai ne written judgment i he waweta. Ai mau whakaukau koe weekend. Ai mau taritari rewa ke o mai ange fo i written judgment ko ia. He kunga guai ngahi kawe inga whakalao ia ai. O mahu inga ia ke hoko at koe whakahoko whatongia koe e whare. Koe patseti whoke kawinga mau inga i asenita uruaki koe e wharea lea. Penei e tōkanga me kau whaiongongo ki taimi pau o whahua duaia e patseti. Aia nei me aia no pere whawhanua o whamala ala ki he kawingani. Koe lau ni hanga pe e ia o tuku mai taimi ko pau ke pāsi ai. Aia koe tauwhapanga who'ou o kamata e auluaki ko siulai. Aia koe awha osi o tuku mai he lau ke pāsi he wharearea koe aho tō noa sune. Koe konga ki mui koe ni o me, koe whaka amui e wharearea ke o stepile i whare. Koe huki ai ngahi ngāu e whemau ke whakakato ke estimeti ke tukuha time whiunga ke hoi mimi pa ke nau lau e estimeti pe he whoke ngai corporate plan. Ia time whainga maaria ke tō hifo estimeti ki he Public Account Committee pe koe komit paanga ki nau CV pa nau reporti mai ke wharearea. Pa moha time whiunga ke wharearea ki nau whemea aki ki he estimeti i loto wharearea. Ai kono whakapokanga mai koe ni ngā weni o mau sio ai
o tonge oa te ova I au tō noa mahina ni hono te pile I whare. Ka koe toinga ngā weo mau whapoka mai ke lava pe I loto I sune, ka whai foki ai whengawe aki mo pure a ngā he kia mo pokama ngā we pure a ngā he mahina koia. Aia koe uhinga whai ai e whepoa tāno aki he patseti, he koe ka weinga mau inga taha ia mau ngā we ke hetai mini ke whakakato. Kai ka ite mo tae wahe kau ngā we pure a ngā. Nā ne mea ka whaiwhaiange koa o ki aho roa ki o sunea ku te eki te pile I ai patseti, ngari si lewa taimi ki hono whahoko ka kato nau whatongia ki hono sivi e paanga ngā we ai pule a ngā. Kei kehe ku te eki whoke mahi no ha taimi e hoko atai e whataha e whare a lea o tonga, ka koe ngahi lao ke he whiri na e mea no pere whawhanua, o gei ngahi kōpou tonu ke whai gei e tokanga e pule a ngā mui whare a lea ke whai a hono whare lei. Ko whapapau I me e kse o e whare a lea no pere whawhanua ai whare lei wāhenga mai kau ngawe o fise e whare a lea, kau iai hono ngahi mātuunga, koe whare lei wāhenga koe ni koe whoki, pe koe toki whahokoia ai tūtuuni whawhare a lea ki he whare lei wāhenga mai kau me mipa, moi kau ngawe o office e whare a lea hili hono tali I he tau whākoe ku osi, ka ne te eki ki whapaanga I hapule a ngā talu, me hua whetaha walu koe whaiki ki mo waifunua tūpola. I he mea e ikse ai whale a lea no pele whawhanua whahamala ala ki he kawingani whakataha me kau whai Ongoongo he whiawhi ane awhi, ne mātou unga tūtuuni whawhale a lea koe ni mi hono tali li pōti tā taina, me I he whafofonga kakai a Tongatapu nima ka koe minista paanga mālolo ko toke tā ai sake walueke, e tā ua noa taha walu. O ku mooni, o ke whare lei wāhenga I whare a rea. E kai laka taha pe ai kau whafonga whare lei wāhenga, ta ia ha whare lei ke kau ngā ue nau fuafatongi e whare a rea. Pena ia tutun whare a rea waftaha walu, na e tāli ai ngahi recommendation I he report I remuneration ai sake eke. Koe ni ihe ngahi monu ia I he report ko ia, na e tāri he pureanga aho ke whakapaanga. Pea o mai ki ngahi pureanga ki mui ni, na ia ai konga ngahi recommendation I he report whareri wahenga ko ia, na e tāri. Pea hono whakakato ni e toenga ngahi monu ia na e tāri waftaha alu, o loto lele pureanga aho ni ke tāri, o whakapaanga ai. Koe whalelei wahenga koe ni koe hilia hono whalelei wha muimui he wafe mahiwa, o mahino o kulaka ange wahenga kau pule ngāwe he ngahi potu ngāwe e pule anga, I he hau eki whafafonga o I kakai. Ai ane whamala ala ki hene kalake pule whale alea, Gloria Poleo. Koe whare alea pe taha moe ka ofisa kolo I he kulawe I, o te keke mau alu matoke fo I scale wahenga koe o ngā koe he toenga, ai ngahi sino koe pule anga. Aia tene o mai e fo I pen, tene pehe mai kalake, ko wahe teke tuu koe I he scale koe, pa teke unu ai pehe fo I ko hape ho performance, ka ke lelei ho whahoko whatongia teke toi ki increment, pe teke hiki ki o lunga. Ane te peke mau unu mau toria ki he foi tuunga ma ka scale koe, pe koe whaunga koe, hano whakahoko koe, koe wahe koe toenga ka unga whapureanga. Aia koe foi ngā ue koe nei whakahoko koe I he kamata mai a koe, I he wanua taha ono, o toktari koe he wanua taha walu. Ko hono whakanofo ia wahenga I ka unga ue, pia moho eki me mi pā foki ki he foi scale wahenga koe pureanga. Pia hono whakahoko koe whatongia koe ni, na e os whakahoko pe, wai pe foki whatongia e Remuneration Authority ki hono siofi koe wahenga, pa nes mai o ripotia e ua, whika ag moe wahe koe ho I me mi paka pe foki ki ka unga ue. Pia na e toi o mai rewa e report tau ata ina ia, ko hi ke siofi e report koe ala ai, pe koe Remuneration Authority, pe mau mawhai wahenga. Pia ke o mai rewa ngo fo I report e ua ko ia, ke whakahoko ai hono waka ai I kone wahenga koe ho I me mipa. Mā tūnga pēia he koe time kone o mai he mawhai e nau whakotu. Na e whakotu mai nā toru e wahe koe e whafofonga, o kulaka e wahe e CEO mo I ni ihi pēia he kaunga e whapureanga I he whakafofonga. Pea I hono whakahoa koe ki ngai whanua ke he koe Pasifiki, o fu maulalo au pitoia. He koe ngā koe wahenga au tonu ke tau pine e tau tolu ki he whatongi a. Pe o kulawa he toko taha koe whaene ngā ue, pe ka koe mahu inga, koe tutu, koe tala whatongi a koe whafofonga, tene hanga tala mai koe wahenga koe I whakahoko. Lolotonga nine o hake me he kau whai Ongoongo pe koe whalelei wahenga ko ini. E lahi angeia he le volo wahenga ai pule anga, pe ane iai me tokanga ki he wahenga ai ho eki minista o kabineti.
Ka ne tali ki henia no pele whawhanua, koe whale lei wahenga koe ni, ke hiki hake pē o tu unga tatau mo le volo ai pule anga, pea koe kau me mipa pēu i kai hanau lakanga minista e hiki honau wahenga, o i kai kau kia e kabineti pa mo i pale emia, koe hiki honau wahenga ko i le volo ia o e wahenga whakapule anga. Lolotonga nini makata unga hono filia to kita aisa ke valueke ke ni whahoko e li poti taataina o whika aki mo i wahenga i ngahi lakanga, o e ofise whale aleai he ta ua noa taha walu, me hono tau kei he malae o e paanga, kai pehe foki ke ne a usia koe whafonga whale alea maa lo, i he taimi koe ni whahoko ai e ngā weni koe uhina i kai ke ne whafonga whale alea, he wanoa taha walu pe e malawa ke ne wakai i tau ataina ai ngā ue koe ni. Kai kehe mahino foki ne talu hono tali ai tutu unifa whale alea koe ni he wanoa taha walu, pe ne te eki ke whapaanga e hapule anga tu keheange ai pule anga koe ni. Mai ngonga le te Ongoongo Televisone Tonga, ko au wahe whanua tō Paula. Ko whapapau i eni koe mo ngāwhi hunga tonga hunga haapai e mo ngāwhi lahi taha kone mapuna i he ata i mamani, pe he ki he ngoto umuloloto taha i mamani. Ko hiri eni ai ka kato e savea ne whakahoko e he matao sai nisi e mala e mo ngāwhi, me he university ko ia o Aukalani no Silako Palo Festa Shen Cronin, ko senorita tu i vai mo e whakaikiki. I he whakataha ka whaiongongo i he whiawhi ahoni me potu ngau e whanua. Nei mea e ki milista e potu ngau e whanua me koloa whai natulano pele tui a fitu, ko e fuafua savea eni, ko kakato ki he mea na e hoko i he taimi na e pae mo ngāwhi hunga tonga hunga haapai, pe he foki ki he wakai ki he makatu unga ai lahi mo maolunga e pae mo ngāwhi, pea tupu mi ai e peau kula. I he mea koe e ki milista e potu ngau e whanua no pele tui a fitu. O ku whafuafua na ia o ke mita e taha walo, ai lahi koe peau kula na e hake i he tawhaaki whahi hifo o Tongatapu ni. Pea koe mita e wanoa ai lahi e peau kula na e hake i nomu keiki i e waifunua hapai. I ka ingatai koe fuafua whanua pe eni i maamani o kune whakatupu ha peau kula, mga tu unga me i he mālohi koe ai pā o i mo unga whi. I he whakamatala matao sai nisi i he malae o i mo unga whi me i he university o Aukalani no Usila, Palo Festa Shane Cronin. Mahino foki koe mālohi e pāe mo ungawhi, na e ongoia ki he tapa katoa o māmani, koe peau kula na e au ki siapani, ko lea mo Amerika Tonga. Nā toi pehe Cronin na e mahino ahono puhi hake ai kasa mo ngahi nau kehe ke ata, ai ana e laka i he kilomita e nima walo, ai puhi ki he atmosfia, pea mafola i he kilomita e fitungeau na e puhi hake moia o ne kāpui kotoa o tu Tongani, pehe ki ngahi tūkui motu, i he tawhaaki whakatorelau o haapai, e ua mo i konga si i pe o wawao. Koe savea koe nina e whakahokoia i he mahina e ua mo i konga, i hiri koe e pae mo o ngāwhi mo i hake peau kula. O kumahino pe koe e whiawhi aho tahani ma Sanuali, koe e whiawhi na e nofo i he funga i ta i iloa ki he whāmiri tokolahi, koe hui koe who'ou koe ia e ngahi yongo na e ongona mai me he pae mo o ngāwhi hunga tonga hunga haapai. Mai ngonga le tio me Televisone Tonga, ko au Sonorita tu i vai. Nengo ko ha ai vai lasi fo o i ngā hi whanua lahi i mamani hangi koe mangi box. Kau i gai te tonu ai ke mawahe ai toka ngai kakai me he COVID i tāhiwa, ai o kurotonga mawhola alo ko ia i he whanua. Senorita tu i vai ai pe mo i whakaikiki. Nā e kamata foki ai liu uloa ki mai vai lasi COVID i tāhiwa i whepuele ta au ni. Pehi ki toa ai toka ngai potunga i mo ui me pule anga, o whakahoko ai ngahi whataptapui pia to'o mamafa he kakai mai ngahi whataptapui ko ia. Ka i enea umai ki lolotonga ni, ko lava ene mahina e whā me he fuafua liu e COVID i tāhiwa. Pia holo hifo me tokolahi o ki nau tolo ki nau puke whakaau me vailasi, o iku to'o maa ai he tokolahi ai ngahi whataptapui ko tuko atu. O ku kau ki heni ai ikaito e tui e tokolahi e nau malu i ke fofonga, pia pehe ki ono tau he wā mama o whakaitangata, talu me i hono whangalokuloku hifo ai ngahi tutu unilahi. I he ene pehe o ku hoha alahi e tale ki tamu ui toke tāsiale a kau ola, ko e uhia ku te eki malona au pito COVID i tāhiwami māmani, pia koe whahinga tō o ngā mo ui pēia o to tonu ke kei whakahoko e kakai, ko e toka teu ki hawailasi keheange o hange ko ia koe monkey box. Ka iku tai tokanga a Tongani ki he COVID i tāhiwa, e malawa pē ke iai haliwanga kehe e hu mai ki Tongani me he kau pāsese tuku waka o ku kei whafoki mai me tua pole a ngā. Koe tau focus puke tai mine na toke tau COVID tāhiwa, o ton peke o whatever tau hike tau tokanga ki monkey box, la tau tokanga peke COVID tāhiwa.
E ko te ko me maho inga ia ki tau hi pe. Tā to kito ki ngai api ko whae home quarantine. Ai ko hau koe mei muri. Ke whakatonga i pe ka kai nengo kai hau mei muri ka ku maho inga pe ke mui i pe. Ne he hanga ka holo koe ni uahao. Ai koe pe ta po ia ke ngai family koe ni e ai ka kai koe ni hau mei muri. Ke nau toka na pe ka pai sa sangi ko haka ka fola uia e hani whahinga poke. O ke whi mau pike ripoti mai. Ngā te mau tini e matolo si. Koe ke peheka uhinga koe ni ke tau putai tokana pike. Te ku ke iai before ke whenga maari ke hu mai e variant of concern. Neongo ku tue taimini o ku te kia hafu whahinga variant of concern. Ai koe tau whenga mateu teu pe koe surveillance system a Tongani. Ka pai whangi ko hatu unga pi ai monkeypox ange koe ni koe nai nisi ko altarai holo. Ko maa upe tau surveillance system ke tau lava o makaofia. Ai koe popopa ke kai ke ore vai ai pehe koe tau whanonga toi pe no hao toi pe. Kai kehe i loro Tongani ku ke i Sonelan Moli pe tu unga whataptapui i Tongani. Mai ngonga le tio me Televisone Tonga ko Ausnolita tu i vai. Ko whawhua ka wai komisiona polisi fo o Tongani Shane McLennan mo wha mo oni hingoa ki nea rea pau ngawe mo puleanga o Tonga i a polokalama wharoto whale i aptanga polisi i longolongo a niafi. Ko no whawhua ka wai o McLennan na e whai peia e he pule ko ia whamau polisi fo lau loko tui. Na e tōta mai whoke a McLennan mo no mali ki Tongani he aho tātaho e mahina ni, pea hili pe ia ahana whaataia me e whtauhi whakolontini, na ne whahua tuai e ni ngahi tohi wha mo oni ke e ki pale mia ka koe minista polisi huakawa me liku. Ko McLennan whoki koe whawhuato tahaia mi Australia ke ne hoko koe komisiona polisi a Tongani. Rotonga polokalama ki hono whawhua ka wai na ane pehe, o kune mawhana mo oni e mahino ko ia e whawhua Australia ke whiri ki lakanga maho ingani pehe kai ke ne to'o maa hano whatongia kua whilia ki ai. Na ne toi pehe kumau i ngāo pito ki he kau ngāwe ko toa pei he potu ngāwe polisi ke nau ngāwe whakataha, koe timi ngāwe pe e taha, o tatawa i pepe koe whea aptanga polisi e ku kau ki ai pe koe ha hono whatongia, ka koe kau polisi ki nau toru o Tonga, pe aku nau kau ko toa pei ki he timi ngāwe pe e taha ki ngāwe whakataha ki no toko nia e kakai i ngāhi tuku i kolo. Kei ke he ko McLennan whoki o klahi pe ni ngāhi a osia mo i ngāhi tau kei ngāwe i ngāhi ngāwe whakataki. Pea angu te whainga maali ange whānau wako me ngai whāmiri ma siwesiwa ange ke hoko atu i nau wako. I ona whapaanga he pangea ma mani o whafo i nau polokalama ngāwe ki he whalahi tau kei ako, mo ako ngāwe ma aika kaito ngā peset. O kua whiai i he whānau e whāwhea ku nau ta i maali i he polokalamani o ta tau pei Tongatapu ni mo tuku i motu ko ia i toke lau aia koe paanga e whakatoa ia e hiwa kilu, hiwa manu wā whewang iau ni manoa. I hono whakaike eke o i pule polokalama ngāwe set lilieta takau. Koe polokalama koe ni koe tau ene tolo hono whapaanga mai he pangea mamani. A hono totongi a koe whanau wako o i kai malawa ki totongi nā wako ai a guai pe ngāhi makatu unga. Nāne pehe koe whakaamu ke ewa nā liekina hataha he nofo mei he ako koe hui ka whahinga uhinga ka ko hono mao e whainga maarieni o kui ai pe ngāhi makatu unga. Kia e whakaamu lewa e pōkalama, ke lawa tokoni atu mo pōpō ki e mātu atahi whānau, i hono whakafoki e whānau ki he ako. Aia koe tau mua foki e pōkalama koe ni, ke malawa ke whakakato, he whānau koe ni ngai whāmiri koe ia, ko ia e whaingatai e whapaanga ke totongi whānau, ke malawa ke whakakato ngai whatongia koe ne mātu a, pe lawa ke whafoki e whānau ki ako, pe a kakato, e nā mau hake ki fō mono mo fō mfitu, pe tok hoko atu ai a koka tu unga maa lunga nge, pe lawa ke mau hawhainga maari e ngāwe i he osi ai ngā iako korisi. Whai pe ai savea, ai au koe savea koe ni o kawai ono sio siofia e paanga humai ai whamiri, hanga e apinofo anga o ku iai ai whamiri koe ni, toko lahi whanau ngahi umea kotoa koe ia, o ne wesia ai atakai ai whamiri pe mo tuunga ki ai mauanga paanga humai ai whamiri ko ia e o kau ko toe he ngahi mea ko
o ku whai hono saviai I he pōkalama ngāwe. Ka koe mea mau inga koe ku whie mau ki mautou me set project ki ke mahino o whapapai o kule sisita I he ako anga. Pea mai e whakamooni mi he ako o kule sita e whanau. Lolotonga ahono whahoko atu e tokoni whapaanga koe ni ne whakaloto lahi ai. A e pule ngā ue potunga ai ki ngahi ngai whakaloto whonua toki tā whotu whisi iahi ke whanau wako ngau mau e whainga maalieni. Whataha mai matua tahi whanau. Ai mahu inga ki ngau lelei ai ke whainga maali e ngau mau. O tau te whito ki lolotongani I he mahino o lahi e ngahi we siafa ekonomika tupu mei he whangatangata o e COVID taha hiva. Ke hike ngahi we sia tamaki e COVID taha hiva he tauni. Ne te whalahi mei he pangea mamani toko lahi whanau wako kolisi ke nau tai maali he tokoni koe ni ai aku tau toluafe valungi au whahiva mei he toko toluafe fitungi au fitu I he te hem whaka osi o e ta uko osi. Ke toko malawa whok eni ke whaake atu e tokoni hili e kakato e ngāwe ki ai o tau te fitu eni ke mahino ko whokotoa e whanau wako kolisi o ako kilo ki ako. Mai ngongo le te Ongoongo Televisone Tonga ko au wahe whanua tū Paula. Oku ikaike ke totongi ai revi I ho o vete pe fe ave ak paanga mo panke langa whakalakalaka o Tonga. Ko e uni o ngongo wharata whanua pia ki Hawani mala e spodiri ta hokatu ki ai whahokatia e senorita tui vai. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. Malo e tau kei whi au mai, ko e sipoti le wa eni ki he Hawani. Mei he mala e o net polo, na e tai mahali e kautaha net polo a Tonga e tokoni Moimoi e kuini nanas pau. Ko au e Moimoi e tahine kuini ke tapa ke kehe o e whonua o ka wai mo sipoti, hile whatamaki ne hoko I sānuali pe he whoki ke to e tōko ia ai mahaki COVID taha hiva. Mahino whoki ne wesia e ngahi whi auhipa mo I ngahi poloka lama ai sipoti I Tongani, mātunga me whatamaki ne hoko pe he ke COVID o kau ki ai ai ngahi whi au whaloto whonua e kautaha net polo a Tonga. Neongo ia, ka au ke hoka tupe whakakea ke sipoti net polo, ai ne whaama ala ala e pule lahi kautaha net polo a Tonga, salo te siswha. Ke ongonga le te o Tonga au ki ai whaamalo ia lahi ke Moimoi e tahine kuini na nasi pau u. Koe Moimoi e tahine u whakafou mai koe ngahi tokoni ai, o ku wahe o whakatatau ki he kakai totonu, pa ku whakatalanoa koe ni, koe ngahi uta ko o mai tokoni koe ke o mai pepe a wahe atu pe hapuha kakato ave ki he kolo koe pe koe ave. O ku wahe whakatatau he koe ngahi tokoni ko o mai koe ngahi tokoni ku whiunga mo e kakai taulekeleka, koe e ngahi tokoni ku whiunga mo e longa I whanau. Pa ku pehe I hono wahe he, ai ni ko u lawe ai e net polo. Na iai ai ngahi nau pe koe teunga, whiunga anu e whanau whine net polo. Ai ana e tukmai ai e whekao koen pia me he toa ko hanga I toke lau. Le rea to mao mai e tokoni koe ni koe ngahi piwa, kai maa ai ngahi whalani hu whanga whatapu o pehe ku whiunga anu e whanau net polo. Koe ngahi wala net polo koe ni, koe amnaki ke tu whaki atu e mautolu, ki he whanau net polo koe lawe ko toa ai e ngahi tukui motu, kai pehe whoki I Tongatapu ni. Koe ngahi uta koe ia o mai koe ia pia me I Topreanga, ai au ku kawai ngahi uta pia me Amerika, ko Australia, me he Moimoi koe ia e tahini ko Latu fui peka, pia mo I kainga koe ia o Australia, kai pehe whoki ki he ngahi uta tokoni pia me Nuku'alofa, pia mo ngahi kulupu ke he kehe o whakafou mai koe ni I he Moimoi tokoni koe ia tahini. I maasi o e taunine mao e tim net polo a Tonga ai whiauhi Pacific Ons I Australia. Heria e nau ikuna I fisi I he whainolo pe agutui ai asiswha. Ne tokoni ai ikuna koe ni ki hono whalotolahi e ai whonua lolotonga ai taimi whaingata ani. I he lau maria tatau pe na e hoko koe whalotolahi ke timi. Na e lotonga whoko e whahoko e whiauhi kua o mai ai koloa tō wholwhola tohi e tahine kuini. Ke whakau ki he timi pa mo e whanau wa inga ki Australia. Na e hokon koe whalotolahi ke whanau. Mahino pa mo e tūkunga koe na iai e whanua ai loto I Tonga. Pa mo e taumua ka iai haki I kuna koe mea e whakawhiawhia iai e whanua full-time whaingata ia koe na tau whowai. Ia taim tatau koe taue ua ko hiri na kai ke lahi hanga mea na e hoko I he net polo. Pa mo mamani ko toa pe. Pia kawai a Tongan lahi weisia koe sport net polo. Ka koe hia koe o mai whainga maria koe me Australia o lava whiauhi koe ni.
neongo ai whaingata ako na tau fōwai na lawa o whatataha I timi pana nau lawa ki ai. Ko tui ko hi ako ngai whaingata I ako na tau fōwai a Tongani na e hoko ini ko ha mea ki ne te whalot lahi e tau whanau na whia mauang e tonga ia ai ikuna I he whiau hini I hatoi whanua nge na kau ki ai. Ne toi pehe e sisfa, e ui e timi a Tonga, ke nau kamata whamalu sino wiki e taha I sene, pehe tuk filmi ai e timi ke whiahui qualify a Oceania, e whahoko I fisi I siulai o I tauni. Kai kehe neongo te eki ke whoki e ngahi polo kalama mo ngahi whiahui he kautaha net polo a Tonga ki hanga mahe ni, ke hiko e whataputapu o e whangatangata e COVID tāhiwa, kāgu ke iawa pēnau ofisi, pea kuna ulolotonga whahoko ha ngahi polo kalama aku whatau kei, mai kau ofisiale. Ko e sipoti pea ki he hauani mo kautaha e Pacific Timber and Hardware. Mai Ongoongo Televisone Tonga, ko au vai whanotu Paula. Ki moa pe tau mawai te toi wakayangi pehen ki ngahi ulu I Ongoongo. Tali ai kore ko ia e whawhonga kakai o Tongatapu whitu ki he whama o ngalahi ke whata tali honuhiri whaki ano tau tea. Me ai eki se au e whalealea no pele whawhanua koe tuunga ke e whalealea he taimini o ku te eki ka kato ngai nau ki he hoko atu e ngawe e whale, mo I tuunga whalau ke mga tuungai e nau ngawe he hoko atu. Pea ta imali e whanau ako e tolu awhe walungia o whahiwa I Tongani, I hono totongi e he panke koe a mamali e nau totongi ako. Ko e uni ngongo wharoto whanua pia ki he hoani o kiai a he whaamu, ne o taki kotoa pe ngā hi ngongo ni ki roto whale kotoa pe. Whamalot ki kitau kei whi au mai, ka mo me au.